megalayapost.news. UCM ka KHADC ubak syambor lang renja uloong bagajing bek kami ki khalangut kinong trei bagajing penhiar kerdan nagajing long nong trei bapura syaki nong trei casual gade hadin bala bishar bnia daka executive committee habakren sikilat patai kubor UCM ulai tu baka KHADC kaladep tau ya ka committee on administrative streamlining ban penbet berhenti ya ka rukum tungkam tungjam hapo ka district council ulai turu bakane ka committee kala syong jingalang hadu sansin banyathir halor ka service rule jong ka KHADC haki jingalang kalami kamat yatai halor ka jing tungkam yaki sau pelaingut kinong trei hapo ka KHADC hakaba khalaingut kidei ki badang susha tungkam lane fresh balai pungut kidei ki bala syapen kiu kerdan nakakam casual ulaong hadin ka jing bisar bnia ngilala bayaki sau pelaingut bala tungkam klem kono ka jing penmang pisa pan siu tulop yaki UCM mulai turu bade halor kane kamat ban nakaliang ka de komiti kala ajing mut chaka isi bat nakaliang ka isi kala syong bandrai pan be kamno yaki khalaingut ki badang su tungkam bat yaki lai pungut ki bala syapen kiu kerdan nakakam casual ngilarai ban penhiar kerdan yaki kumki casual Baik nak kita berbuat ini cincai halal kerja. Yuk cepet ke kubur, bah nak kita kita ni. Ini dokter juga diskonsen. Aku man sedang mat pang ini kam. Hadin baka isi kejungi lah simti ini ka. Isi kejungi nak baka diskonsen. Nagaliang ka juga aku CM budi page ini ka. Establishment. Thì các bạn công nghệ các sinh giao các bạn công nghệ các bạn lệ các lòng bằng là thao nên công nghệ các committee on administrative streamlining thì cái này committee các lòng mà chuẩn bị inti ya các committee kam tajam ko office to council baru ada cendong và hatta các committee các bạn lệ song hadu sansin các bạn lệ song nada ka sin các bạn công lệ page lệ bishan hadu ko dei banya tuat kai các kompor khad ka dei ka sebeseru trong council untuk tertar thì là mi issue halor ka jin chung yi kini ki supply mut ki staff hame ko discouncil jungi bad hakata ka meeting ga ni kong ami kum kata tene kaliang jungi ngila stang man bud din chu bad ong epim de ka bangi rai shi sin rai na at sin rai hadia dia santli ka meeting ka bangi la shong ban perkhat karpang ha ka bade pakata kar kom thungkam ya ki supply mut ki bar treyang ni ko discouncil te kita ki supply mut kidai ki khalaingot de ki barum ki bathum fresh de ki fresh appointee baik khalaingot but so but life homut kidai ki regularize ki casual te hadin bangila bishar akni ka committee ka bangila ya shong tingila lap pala magajing bishar ni bakani ka jimthung ki kadai ka bakan sanction ya pos jadi kumta hadin bangila bishar bangila bakam de ka sanction la ba pos di kumta ngila shim ka rai ka bakade na kadia bangila pentip ka recommendation na kali ka committee ka pentip ka isi ka bagla shong panak lagi isi ka shim ka rai bangin yakin ki khalai ngot ki bustung fresh ngila discontinue ka service chungki pada kita ki lai pomot pa ki bade ki casual ki bala regularize ki te ni discontinue ki kom ki regularize service and then ni ai lat pa ki bagilah tendian ke komplikasi tadi ka jinja ngepi bahkan neka kajing tung jengkai jengki repar ka dek kam sanction post di pinang kumno ngiling la perkhadian am ka ya ka suruli de kren suruli kam kala jangai pula ingin ada lain jengi ngile ya insia song nang kene ka komiti jengi ngile ya song tarsitar haduk benala men mengkreat men amen ni kene suruli mereka orang ini ya kita ke kalai ngote, pai bang sejuk yang ke kalai ngot, nila discontinue baik. Dari kini, berbeda ada ke kontraktual. Ni orang ini ton naik discontinue shot deh. Ni ailat dia kila dari kuat kila banwan dia kontraktual. Maka kita tension ki kedua ke orang ba, yang 100% nak ketuka total ke aika grand ini, ke asking ini kalau ba. Ingat sih nam tadi kat kita mesti kita train nam tadi skim berpenyak kita mesti abang nanti shafil kita baca office ru maka kami pengisah hingga kami kita dikenal clear hi jabal apa hi dah kafir function bang nak use kata 5% nak kita kata sing kita kini kalau betik kan apa kita kita dari ban pek ki ini nak kita pakai mo kami kena sai kan ini jabal apa post ke bakal sangchan deh ya kata ngi habal deh laradan susu ke post ke bakal sangchan ya kata ngi Syam ni terwah kalau pergi ni lah ya keren kumno bangin
họ là nghiên lạ bằng go detail ya ka seru ni lah ya orang mengide dan pembahas syuk men review ya ka seru natang lah keren ru na ka pantapan tumlo lagi review ka recruitment committee na ka mata ka tungkang jam ada ki wedi ki bentah ni na ya kau tak ni ke ki sejam ka punya ika ka semut ba tang ba long ba he kerta orang pi ki klai pomut ki contractual regularize ni dan mana kalau orang pi hang ni contractual ki dan yok ba nyoko na Tengah pengen mengikan gancrong di peta. Kau ini pendengar cuba kau pengiyo kalau maka pisahi jangan diskonsel kalau on sound tu peta. Kalau financially on sound. Kita kan orang epi bagi ni kita kau laingot di warung. Kau pikir kamu deka sanction post. Dia nak katakan. Dia kata bentar. Dan ada yang ada dengan sanction post nak kaikan. Mi ikum kata isu apa kau komiti kita ni. Deka komiti kam yo kata isu. Dia orang ingin bicara sansen ke meeting. Kata ke meeting ni lah bakal orang kata tinggal saya rekomen saya isti ke sapur ke. Kalai ngot ba tung. Pi kini ki jung tung kini ki don ki ba la tung ki nado ki nai. Dor ki dia macam sistem ni. Mereka don kini ke rekom tung ki don atli ka benta. Kau ka benta ka bagi tung lembak ni ka SD ki ba house nai. Julai ba kau pa dan sama. Dia kata ke jung tung ki. Kutup lang kini ki kalai ngot bagi naik kalai ngot. Ki post ki jongki ki post enforcement constable, process server, pion, mali, pion cleaner, change man, kum kita tak. Fi contractual ki nala kli bahai kini ka bertaruh. Fi ki contractual baru hangi diskonsel ki dan hado. Ya kan nerpau tamnya kudu naik. Baru contractual mau. Te kejing sewa gini contractual hanya office. Niat nak administrative service ka bangiyo lamang ka 5% nak administrative charge ka bangi scheme. Tai ka bangi sewa. Kamu kini contractual ki syikat kamu kadang ka scheme ka bangiyo nila ki pateng ki. Ang pi ka long kumni. Kala dia mencah nila ka shiti bai tu ki kalaingon. Dan betang ya ni. Bagi tu ki kalaingon ki fresh nila discontinue. Ya ki tu ki lai pangut ki bagi contractual. I discontinue ki nak regulation, regular staff. Tengi ai ki casual. Te kasong haki laki pedang ni kata ka jumlah tayang ki mo casual ki. Nyim lale tan ye ki. Megalayapost.news